Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Uni orang ba udai uba kronding nong pesap, nakasnong selai ula umroi. Ubah haka jingkendo bat kinong patai kubur ke jela, haka arterik mentau benai nopra aradar kerkenda Shillong Press Club. Ula keno bakadan ke jingbam sap kebajur. Haka ba pentrai ban penmadan yu luom haka snong kete hari boy district ban penhe ikat lengson ha umroi ne ke Shillong Airport. Uba kronding nong pesap ulaya tu bakat kum ke kaipot ke ba ulayo leng bakaan ke hok bantem ne ke right to information. Lalap ba ke jingsiu pisa dakat nat PWD syakilangot ki kontraktor ki ba pentrai haka ba penmadan yu luom haka snong kete. Lasu siu ya ke pisa syaki wat la ya ke kam ke baki klam pendam bat ke jingsiu ke lakot hadu khatwai klor nyau pu arlak sau pun nyau hajar kendai spa arpu artingka. Kane ke jingsiu ya ke pisa syaki laingut ki kontraktor klam datrai ke kam kedai ke kam ke ba ki kontraktor kidai ban najbrat ya ke kendau syaka jaka ke bajengai palat 10 kilometer na ke jaka balati ya ke ni ke kendau. Kat kum kapisa balamang nakabenta kani kakam ban pemadan lom nakabenta ban penhe ya ke Shillong Airport lamang arpo klor khandai pesan lak prapun rio hajar tingka bat nakane ya kapisa ke balasiu kalong khandai pho na kesispa ne ke balakot khat khandai klor prapulai lak khanyo hajar praspa anyo puai tingka bat kane kapisa ke baladap siu uba kronding nong pesap ula keno bakalakot hadu khatwai kror nyo pu arlak sau punyo hajar khandai spa arpo artingka lasu siu syaki kontraktor klam da pendap ikakam dau executive engineer jokatnat PWD umsning. Nadu bang file hapo lo kayuta ya kani ka case ya ka jimat lom hapo mukti ba ngampat semlawan komedi press conference tentang pensyah pat ba ka jing complain jong nasa ka lo kayuta kalong halor ka jinglap ya corruption ka balong palat phokror ya bala pendon kam bakla ha bala CEO ya kontraktor dau engineer executive engineer Shri Emperport syaki kontraktor klem dale ikikam. Jadi hello kata kajiwan junga ban pensmo pet ba kajing ujor junga kam dei ba nam lani ba klem mamrem. Hari dei hello kajing lak junga ba kadon palat phokror kajing bang ya bisa klem dapat trei ya kakam. Kak lebak RTI beniyo tolong ba ya kan ni mo layo lain mo kontraktor dapat trei hakapan mai ikido mo umroi airport. Kapan kong haka plus tu layo di Ronald P dan kesai badi banal ni kongwa. Di haka plus 3 layo di MS Dahar Construction Company. Di halor kani ni yo ru baka pisa kabala dat ban sanction haka ni kalong arpo kulur kendai pesan la prapun rio hajar. Tingka arpo kulur kendai pesan la prapun rio hajar tingka. Yang bisa beli bisa. Kani kalau ke sanction hang ketai bagi tray mo, kani di sanction. Sanction nanti. Namanta ban ot di kilo hapo. Keti namanta ban pinhe ya ka eksun mo. Kani kadai arbo kulo kadai minta cluster tu. Barong dong beraa. Beraa. Bat ya ni bisa barong ni lamo la de si kat ku ka RTI la pensyai bala de si rot berkhoi. Kata la de si iki kebasa kalau setak 10% kumberlong lang ya baru kontraktor kiban. Tapi kalau si ka sarkar pada si kalau kat kendai kror prapulai lang kat nyo bajar praspa nyo puin ka. Hang ni bagilang baka hadin bagi cek lo tukar kisla. Lengba ka jim sam, lengba chief executive engineer tengilap baka college dan kata ka jingbret i kindo. Ka London. Pun bagi la submit ya ka bill mo. Dengan pensyah ni ka college ka kajimbrat kepala dari kontraktor mah we hidden way. Nakal yang banalari nakal yang Rinaldi rengsai ya kakam ka baklem siam siam lale kalong ba ya kani ka college la kajimbrat khendo kalong ka ordinary soil nata khle lang ordinary rock nata hard rock kat kum kajing kedo ni kalong ba la berat 10 km kajing jingai. Te ka bisa bala sanction kalong ba ila Klem tray mo kani klem tray kalong shikror sang fulai lang life fulai hajar sab pratingka long kani ka kam klem le henry yak pisa pa ase yung bau engineer kani di jodonal di rengsar de iban ri khongwa ini ru
Jadi kalau ka jinthe ikundo. The plus lang ordinary rock, ordinary soil, ordinary rock, hard rock, yo ta shiklor, light pulang, art belajar, nyuk sau tingka. Kani nak kalian ni banari khongwa. Tenanta ini cluster 3, MS Dhar Construction Company. Tenanta kalian katkum kabil bi lo submit, ya ka kam baklan tray, kalau ordinary rock, ordinary soil, kalau nyo 1 kilometer ke jingthe ikundo kalau 1 kilometer ke jingjinga ti khlemle ekani ke pisa lasio ha ka 8 crore san fulai lang ar punyo hajar handai spa ndri fulai te ordinary rock kalau la bret ha ka hinyo kilometer ke jingjinga no ke jingjinga ha ka hinyo kilometer te ekani lasio yo pisa khlem la puntre kalau 1 crore prapuai lang ar 1,000 spa san fundri tingka te uhat rong hamni lapun I ba la tek katkum kabel kalau 10 km la mo la bread iki yauni uma hat rong te yakani ru khlem le ba la sio ke pisa hakado hakani ka yu total kalau 100 crore san lang life kunda hajar news pa prapu tingka te ka total hakadhar construction kalau kajing kalau la sio ke pisa khlem da pentre kalau 1 crore total mo 1 crore prapu lang kandai poi hajar kaspa tingka te ha ikin lang ro total ikini plus to yang pisa ba engineer jong ka pilki la sio kalau pumbak hat 1 crore nyo pu ar lang sau punyo hajar kandai spa aku tingka kemudian ini pisa la sio khlem da pentre te ka paso no shishu kalong ba hantai omdan yo hard rock kuma kila mention omdan yo hard rock ba ka jing kat kum ka obstruct do pada kat kum ka obstruct do pada la pha ban the kum 10 km kat kum ka bil bagi submen kalong shishu kat kum ba la tha hemrai iklem le te kata iklem berat isu badan ni no te no kali ke di pensyarah nama ba sutu ba kami clear hai ka sarkar ka sutu ba ka jiput penangkam baklai bisa kalau hadu ni kan halo tadi ke college ka affidavit ka college ke masuk men kalau arpo tereng bana khandai arja ka khandai halo tadi mo bang lap fax be Lakanu sin million. hari halo tadi kalau ada hadu sausin Lanu kat khot ben. khat khandai tereng Mentawna. mentah te kumta mo halor kani nong liang dengar kalong ba kumbalong mentah halu kai ta kalong ba om priang ya ka kumbala pita penbenana kalian cuman bom priang ya ka investigate na kalian polis te na kalian juga mentah kuat ba de ban shua ban penbena kan no rai ai shua ya ka investigate ka balong kamalong bet ka balong kuat ka balong subah halor kani ka don shan kumba ladat mo kumbala ayuki om ba kalong ta ka jingno dia mentang kuat ba na kalian ka om ni tan na yu na kalian sarkaru kadi pensyai pa kan halor ka transfer juga ru estate engineer halor kani ke jingken no bamsam nakaliang uba krondeng nong besap ulai ujoru syakar lok ayokta naduk arpulai trek ubna jemang mentau snam arjar kat kendai Henry wat hadin prasen balakot hajar nakaliang usong kenor 4 pedang ya kai phon jengki pulen hadin bakila pendap ya ka jing token halor ke jingken no kumta nakaliang uba krondeng nong besam uladawa bamenta berpetengi ke jing token dakatnat Central Bureau of Investigation apa tu kai ta dan de ban don no de translator beri kasi amar kum balong hagani ka hearing ko ladat ni pen par bi so dia balong ba kaji bom don ni translator te ngasmo ni nga kum jor ngasmo ba kadon kaji bom smohun haladi namar ba ngam danang hai in English te kumta na dawa ba ya ka halo kai ta de bu no dai translator biang nang ba kaji bishar kalau kita itu nak kantam ini bom suatu ya kita kasih ya kita English mah jadi kita jika jangan atau snow susahkan bahkan ini halor kajing mi kikubor report lalet bana kalian ka lokayukta kamsyam lok diang ya ka investigation na kalian ki police tikat pa nangya kipor bat hadu menta
hakan ke hearing tu dalam sidang na kaliang persyak mo kiwanra ki sim dai baka long ka bayat nale la priang dai yaka kumba ka long la submit daki police yaka investigation ti ka ka pampa ha ka jing smudiaw na kaliang jonga ka long ba mensua na kaliang chairman di ong paklem priang hari minta pat I kumba kalap priang nomor layat dekat kum ka jing long kan ka hearing pula kan kalau kata nak kalian jangan kumung ujor ngapa apa di bandon ya ka jing wat punya kata investigate ke bapura kena banlap ya kan ka jing shisha kena banyo ku ha tu por ku bangi kinong ujor ya ka hok ku bangila de ujor jadi kata ka point ka banga nak kalian jangan kuat ba kalau kayo ta kan shua bakan le shim ya kan ka jingkum bena kas halor kan ka kies ke jonga ka kies number 2 ngakwa bakan pa shua but investigate daga ba shy ladaka hi kam sham yang ya ka investigate balingkong te kata hi jingkwa jonga